Bia Kamal ka Noor Online TV channel. Kejan gwasame leren bukona ling. Regan chitu okre which kamakwi ka South Sudan. Chana rach ka netin kontin chiokien chicken kak chicken ka yarki chika kagi kotira chicken ka shamre which ka South Sudan. Kani to chaga jogono yen bia kaka to bia ka chul. Gwaya bana ka ngaji no ka ngani kani te. Shimenen yen moka turo gwasame ne te jen kan ka jonglei. Kanidin kontin te kawok kan chalat gwaskelo chikuma kachol wachi okien chikan kak ji kotoria chikan ka yarke chikan ka cham dina nen ji jonglei nyod je gwano ke jang ke dinka kanidin kono te kawok tin chure which ka equatoria ka makwi no ala chuli community shi kan ne da kontin ta ka tin shiben ka makwi county la jangden konen jel ko kien kontin jel o kien wa shi kan ka jogono biya yo biya ga yorpin ke biya o kun men bi kan chamra yo jen gwadan biya yorpin ka ta danan ngai na hokla kan lak ke cham wan joy ke ja chala ro bi ka ok bi kan yo bi kan yorpin kan ta danan shi o kien shi kan bel chicken ka yar ka ja chicken mo chicken lat gwasame neme tuoga ka eastern equatoria ka chanya ndangro de ka paikel ronkin dangro ka paikel ronkin dangro jan dangro de Guadaman Chalat Guasame Chalado Jonglei cattle keeper a pledge to compensate for the farm destroyed by livestock and call for negotiation with the Asholi community over grazing land and water point in Magui County in eastern Equatoria. Washul can no can be kwakato bine ka chul la shule community ji Equatoria bikan kwakin bikan ka chul ka do badanan chiokien chikan kaki kan ga yar kan do badanan la go kien la kan jul ga jere wujin winemi kan piuto kon mat kan bikan yoken bikan ga yorpin ko bi kulate ka jene area mo Waken chicken ya chicken a lot. They made the promise during governor meeting, Chikjaka Governor Kel, that brought together the headers and the Acholi community over the prison of cattle in Magui County. Watch aga cholkan it contingent re which ka jongle ala jangati chicken ka chol chicken actual community ba chicken ga nyom chol ken ka governor and la governor actually ki governor and dan kep Magui ka do dana de kan dor me ki ji hogati de kan chinga ja kel kan eto wana me tuoga re which kamakwi and tongmi. Early this week, the Magui community expressed alarm over the presence of the over 10,000 cattle from Jonglei, destroying the farm and the threat posed to farmer in Agoro and Luiri Payam. Lakin jang gwing ti jel kan kogli chop ke kinete chop well kina well. Okti kina well wa chicken kak chicken ka yar ken nyogi ken no wa ke threat ken ko na community so ko kuje mo ji ko tra chi shana cha je chine shenga gwa no wa kan ni ti ti shiben ko te ala o kien wa tele jwa de kan ga sham ko o kien wan ka long ka kuje mo wa man let ken she gwa ken ni ko te la shuli community no. In 2017, President Salva Kiir issued an order for the removal of the cattle. Ke 2017 chikir chalaro Kennedy tin chicken dia wen gwasmi de ko watch de ko loy guardian de ko loy ka wedien rajme ladaje ke ngade ke governor forum resolution mishalat ke gen ala 8 governor forum resolution mishalat ke 2017 no ka kiyo ka tada de kan jal ke je che chula ran sal ke no kene ti de lo ni wedien de lo ke jong le re duarien chicken de wo kamo ka equatoria cha roj mo cha jalat baratem che let che chicken tol en ngod dane ngode cha ya pinyane the jonglei cattle keeper team leader Tona Chek asked the government of Eastern Equatoria State to assess the destroyed farm for compensation. Ramadan la kweren ke kwar cattle keeper ne de konen kap ko ti ke kweren kana kwan en chale Tona Chek she kum men kab Eastern Equatoria che ga jogo no de yen kan farm dan sha destroyed de yen nyon ne ke ka dan sha yaro ko de ne je gwich de do dan de kulo shol ka je de kulo gwich he appealed to the government and the people of Eastern Equatoria State to grant them 2 more months for the animal to grass and vow to leave when the rain began chicken kum man te Eastern Equatoria chicken gali monori yana mo ka
pet dangro korodian amenemi chi piu chi menemi chi nial che ben ke chi piu chi ben ko gwada mi ka jongle te lo gwam me to ko tin ka tok pai ngwana jen gwada la nial mala be ke je pai ngwana ken mi chi ken lep ka pet dangro nyot je gwano ka pai diok wo pai ngwan de yi jen de lo dorien jen do bran chi kan la no no che la ne I am from Dinka Bor Payam Kul Yang. The reason I come here is because there was no grass for our cattle, and if our cattle have destroyed some farm, we call on the leader of Eastern Equatorial State to tell us the value for compensation. Charaji mo chajalat ko they can you to con they compensate keke they can your pin. Chura mo chajalat gwadul kamanan and shadul can the leader of the IE community of Luiri Payam Ogolo William or Yem say the Asholi community would not accept compensation but call for the immediate exit of the Jonglei herders. Canada contain Luiri Payam, kana Ogolo William or Yem, la ye community, kana chine jangene gora re dwaraname. Chine kalu go ken jo kalu ke Jonglei state chine go gore we jang kwadame, tel me goro bika kago bukan ga chula alu ni kan jok chikaro mo chikana lat no. Orium said the insecurity and the threat to civilians are worsening in the area because the Jonglei Katakipa are heavily armed. Ajanesia security da shi aje yar ke gang re dwara ko kene content be ga Jonglei kan dial tiken ka match tiken ti tiang ka match jal kan ga day dial lo kan it yuri ala ka en ko ji tuwa go de kan ter chawra mo chaje kwen actual woman leader Akech Martha whose relatives were killed during clash with the Jonglei header expressed fear of over the arms ala chulu men me ramdan la kwar rewujin winami jene sharam kel shi man cha ko ne ne kan ne ti ti te kokti jene ta tikin game je ne ti nyu je gwa no de kor mo de ko da tin no she said that she would not welcome the compensation and a meeting over grazing and water point for fear of damage and loss of life kan shi ne gor no te ne gor ke biga ne chol ko shi ne na ke shi munda shi kan bintin ke shi wal tin kon cham o ken ke shi o ken ga cham kan shi ne gor no mo alu ni kan jok jaro dana shalar no mo en wiata kamal bye bye